subotu se igraju četvrtfinalne, polufinalne i utakmice za treće i za prvo mjesto. Organizator je Trenerski klub Željezničarski i imamo 14 ekipa. Malo ozbiljniji turnir, tako da nema deci, sve su momci fudbaleri, da kažem, 18 pa stariji. Pošto nisu velike uplate, do sada smo uvijek imali te robne neke nagrade, a ove godine smo malo više pojačali. Također su robne nagrade, samo što sada i, recimo, i drugoplasirani će dobijati isto garnituru dresova kao i prvoplasirani, s tim što će prvoplasirani plus imati štampanje imena ekipe i brojeva na tim dresovima, više tako sitnih nagrada za najbolje golmane, rukavice, lopte i tako. Sve ima dosta robnih nagrada. Sinoć se vidjelo jako puno dece na turniru, gleda fudbal, interesnih puno publike, to je lepo vidjeti. Sad, da li će oni trenirati ili neće, da li će biti ozbiljno, bitno da im se u svakom slučaju skrene pažnje malo na sport i rekreaciju, bilo kakvu. Ne moraju svi oni da budu profesionalci, ali bilo kakvim sportom da se bave ne bi bilo loše, pa makar to bilo samo i u domu